isivumelwano yobukhona lapha kodwa sobe sibusa nawe uJesu thina buso besibusa kanjani asazi kodwa leli Bhayibheli sobe sibusa kanye naye bezwakala ngakho ke sibonileke ukuhamba kwase asesibona ke last week sibone sesifunda ngomphongo lesivumelwano itself bezwakala ukuthi wasuka wahamba waze ke wanyamalala lapho namhlanje ke ngizongena ekwakhiweni kweTabernacle ukuthi lalakhiwe kanjani nezinto zokulakha next week ngizongena ke ezingubeni zompriest omkhulu owayesikhona abapriest babegqoka kanjani uma ngiqeda kuleli yavike elandelayo ngobe sengena kuma feast noma sacrifices ukuthi ke imhlatshelo yayenziwa yini bese kuthi kwelogcina bese ngena ke endabeni yama feast ngoba iwona ngathi abaleke kakhulu ke so landela konke kubalekile kodwa ke so alandelisisa kahle ba ayaxhumana nokubethela kwaJesu nayo yonke inkozo nePentecost nani sizwana bazalwane angiqaleke manje sibona ukuthi lala khwe kanjani Tabernacle nifuna ngibhale ngithi noma ngithi ikupho ngcono ngibhale ngithi uma ngilimisa ngilithi noma ngilimise ngilithi ngizolisa so bathi courtyard bezwakala Yes. It's a courtyard yigceke na bezwakala bese kuthi la kube is a holy place le kube holy of holies sizwana bazalwane leli angiqaleke ngokwakhiwa kwala kwakune gate ke la bezwakala kunesango la sizwana kodwa yonke le ndawo yakhiwe iyakhiwe yithende bezwakala mayakhiwe la isisekelo zakhona ama-base akhona i-base efana nama-blocks ngiyabona i-blocks lilokwakha ukuthi linembobo la bezwakala ama-base makhuma nge-base ufuna uthathe lokho kwakunama-base akhona la ama-base yonke le ndawo nala kunama-base ayekhona la bezwakala uzokhuluma ngalokho bezwakala kodwa ke la kwakunama-base ayekhona la ayekhandwe ngebrass kuthiwa yithusi ne akhandwe ngebrass isandla sami sile bazalwane kodwa ngiyabhala nami isikhathi ngikwazi ukufunda kodwa damiye phela ukuthi ngibhalile kwakuyibrass zazikhona la zonke ekhandwe ngebrass bese ukuthi amaphila ayengena la bezwakala engena la amaphila ayisilver ayisilver bezwakala bese ukuthi ama crossbars la ayecrossa la ayisilver na bezwakala bezwakala lokhu kungena kuma base la bezwakala bese ukuthi lokhu kuyini kuyibrass lokhu kuyisilver lokhu kuyisilver bese kuzothi ngiyalazi ithenda ngithi bese kuzoba ke nentambo lezi intambo ezilidonsayo edonsa lento zidonse phansi so zazikhandwe ngoboya zaziphothwe ngoboya bembuzi bezwakala boya bembuzi thathe bona bukhanda ama rope bezwakala khanda uboya bembuzi bese kuzothi amaphini la ephansi la ayefakwa phansi aphini ayibrass bezwakala okay bese kuthi ama-curtain lama ubona lokho sithi ama-curtain ama-veil ngibona ithende nama-veil ayilinen white linen bezwakala Amen. eli-clean sizwana yonke-ke le ndawo yayinjalo right through bezwakala mawuza laphana ubheka lapha-ke kwakune lokhu nje yayikhona la i-veil i-curtain elalinamakhalasi ayi-3 colors red white red blue and gold ayo 4 ama colors white linen
kube u-red, kube blue no-gold. Leli elalila, naleli lalila. Leli lalila, lalihluka ngento eyodwa lona, lanalawo makhalasi. Kodwa lahluka lalinama-kerub, bezwakala. Ama-kerub ayekhona la. Bezwakala, silongena-ke lapho. Ngakho mawuza uzentabeni laphana ubona ifence yakhona. Lakhiwe so. Ubone kumhlophe emaceleni bezwakala. Kumhlophe bezwakala. Wongathi usiboneke isekelo zakhona, bazazi foundation. Kodwa kumhlophe bezwakala. Ngakho ke ma ubona isilver eBhayibhelini lisho iredemption. Once wabona igama lesilver into ekhandwe ngesilver isho redemption, ukuhlengwa. Yes. Igama lokuhlengwa elinye igama futhi abalithatha lula abantu uma ukuthi yini ukuhlenga, bathi umuntu uma umhlenga umuntu omuka nomfula bese uyamkhipha indlu yasho uyamkhipha. Alisho biblical alisho njalo. Ukuhlenga lisho redemption. Ethi uma ufuna ukwazi ukuthi yini iredemption ufuna ufunda kuRuth. Bezwakala unezinto ezintathu ngaphansi komthetho kwaMose kwafuna zihlengwe, redemption, redeem. Indawo, umfasi nesigqila. Bezwakala indawo kaRuth iyakubamba yonke le bezwakala. Ngoba phela uBoaz wahlenga ulokho uRuth, wahlenga nemhlaba, wahlenga na wathi wangithi wayintashikile lapha wathatha konke ke kwabo kwakhe bezwakala wamthatha. And then ke ma ubona intambo lezi ezazi khona zona ezazilibambile so zikhande ngoboya bembuzi. Imbuzi niyazi ukuthi yayiba umhlatshelwa ngithi umhlatshelo kuyezwakala. Then ke ibrass mawubona ibrass ikhonkwane lesi zebrass nale foundation ibrass imele the judgment of God, ukwahlulela kaNkulunkulu. Ubona khona ibrass la kubona khona the judgment of God kuyezwakala, ukuhlulela kaNkulunkulu kuyezwakala. Njengoba ubona ukuthi khanda inyoka yani yethusi. Judgment of God was there. Uma beyibheka kuyezwakala yayifikhandwe ngethusi kuyezwakala. Uma ibheka bathi bazophila kuyezwakala. Njalo mawubona ibrass ikhuluma ngalokho. Ngakho ke isekelo lezi zisho lokho ngaphandle, ukwahlulela kaNkulunkulu la, umusa kaNkulunkulu, uhlelo la kuyezwakala. Then bese kuzoba amakhethini ayemhlophe. Lama ayefana marketing la amele ubungcwele, the holiness kuyezwakala. Ubungcwele ayithi nezayona sathi makuthiwa sisigqoka ingubo ezimhlophe zobungcwele, sasithwala ingubo ezimhlophe sasihambe sosika marketing kuyezwakala. Kwakufanekisela lokho kuyezwakala ukuthi kufanisela ubungcwele, hayi ukuthi uma ufaka ikhethini ingubo emhlophe izambatho ezimhlophe ungcwele cha. Ungazifaka uzifake uthotha ubungcwele lapho. Ngithi ke uma ngikhuluma ngithi kwesinye isikhathi enkozweni sibakhona ezayona uma kunemlindelo. Sifaka ingubo ezimhlophe bonke abantu kuyezwakala. Bese kuthiwa ke kuzodliwa isidlo. Uma kudliwa isidlo ke sidlo ebusuku. And then khona abantu omama ke abangagezwa inyawo noma ubani kuyezwakala. Abantu ngithi kugezwana inyawo ne. Abagezwa ibishop. Mawufika wena ufike uthi uyamgeza lo. But hayi ungabathinti lo akathintwa lo. Ugeza ubishop buza wena why akageza ubishop. But hayi ugeza ubishop. Hayi khona ngokugeza mina. Mawuthatha indisho uthi uyakuyena lo mama athatha inyawo afake phansi akubeke emehlweni enze so. Ujothi dlula ufanele umgeza inyawo. Afika ubishop. Ambheki emehlweni akhipha inyawo ubishop. Lesikhathi emgeze uyamkitaza inyawo lapha. Umkitaza inyawo umbheke emehlweni kuyezwakala. Bashani i-appointment kuyezwakala. Zothi mazithi 12 ebusuku. Sesithunya sesinamandla sokushaya kakhulu indrive kuyezwakala isiguqo. Uma uthi ungathi ungaphuma uthola la ngaphansi kotshani kumhlophe. Umhlophe izingubo. Lezo kuthiwa zingcwele ziphakanyisiwe kuyezwakala. Khona ubaba enganginaye eThekwini athi abafana lapha mabesuka baya kaMashu. Bayabahlabela ikhulu mabe babona ngaphandle lijwe ukuhlatshelela ukuthi wakwalibona isonto lasezayoni, isonto lamagwala, wawebona indoda isonto ephethe umshisi.
kodwa khona ke ababelithanda behlabelela ke bahlabeleleke laba babambe lapha bagijimeke labafana bathi manje lo baba ukhona phakathi uthi ngalomunye bameza umfundisi uthi ngizomphevula wow sawusphevula ngizomphevula bavuma bafake ingubo ezimhlophe endaweni yakhe ingubo ezimhlophe azisho ubungcwele bese akukho ubungcwele lapho ngakho ke one imele ukwahlulela judgment of God kezwa yanqona ufaka isingisi accommodate imodule C wahlulela isilver redemption kwele muva redemption kunamagama u4 or 5 asebenzayo esiBhayibheli yaqonda nokusindisa i-redemption ukuthenga into okwento kade ingeyakho badala imali uthenga back bese kuze lesibili justification ukuthi izono zakho ziyasulwa straight now you can stand before God as if you have seen yes it's never seen yes or ukulungisisiso ngakho behluleka abanye laba abafunde isingisi eBible school bahluleka ukulichaza ngesizulu ngoba bacabanga ukuthi ukulungisisiswa is a degree of comparison ulungile walunga wasuyalungisisiswa yezwa alisho njalo umuntu uqala ngokulunga shumayele ngasekhuluma ukulungisiswa akuhlangani lo then ufika bayini bazalwana one ukuhlengwa silungisisiswe justification redemption just bese kuba sanctification ukungcweliswa kusukugezwa nokuhlambulwa and to be set apart yezwa ngakho ziningi mafunda uthola ilecture lekhalo lokweshumi likhuma ngakho ukuthi uNkulunkulu nezinto azibekwa set apart ngakho mawuzidla wena uthola inkinga yezwa njengalwathi izidla lezi ubelishazana wathola isiqalekiso lesihlahla lesabadla kusona afanele isidla batho isiqalekiso nawe odlo okweshumi kaNkulunkulu akubekile ngeke uphumelele okabani ubeke phansi kwakhe wakudla wena nongaba nemali cabanga ukuthi uyaphumelela mari ngeke uphumelele khona into ezwamsukisha masikhuluma ngokweshumi sithi cha umuntu exakekile imali sithi ayiqala nje kancane uNkulunkulu uzo understand is no understanding uNkulunkulu either uyalenza izwi lakhe uyathula yithi esikhohlisa abantu qala nje mawungaqala nje kancane uthi no vala ngale emalini yakho uthakhanda isikweletu khipha okweshumi uNkulunkulu uzohlangabezana nawe ubhadala isikweletu sakho then mawuqeda ini stay redemption justification sanctification bese ba righteousness impute of righteousness nikezwa ukulunga akubona ukulunga kaKristu athi uPaul konke chapter 3 incwadi yabasefile konke ukulunga konke kwakuyigugu kuyemngakweShayini indiva ukuthi ngitholela ke inokulunga okuza ngokholwa uKristu Jesu yezwakala ukulunga lo ngoba lithi ukulunga kwethu kwemvelo kufanele nezidwedwe ezingcolile like dirty rags kodwa lulunge sikuthola ukuphuma kuKristu bese kuthi okwesihlanu kube everlasting life siphiwa ukuphila okuphakade amagama lawo qondene nokusindiswa okwenziwa ubani uNkulunkulu okwakho kuphenduka uNkulunkulu wenza lokho awumathi uzalwa kabusha lusho ukuthi been redeemed justified justification sanctified bese imputed of righteousness and giving everlasting life okay bese siza ke la lesikhonkwane sasifaka phansi iphini le phini yayifakwa so yayingafakwa yonke yezwakala is 1/4 no i1/4 iphezulu la uyezwakala i3/4 la lokho babe ngeke bayishayele yonke phansi ngoba kwakuzothi uJesu ngeke avuke ngoba fileke kodwa bayishaya ivele phezulu yezwakala ishone phansi ijudgment kaNkulunkulu ibe half kodwa kube nomusa ngaphezulu niyezwa na ukunifaka emaphethe nje bafana lokho kuzosiza indlela endlela yezwakala yeah asifakwa sonke isikhonkwane kuyasho ukuthi ungasifaki sonke wosifaka usaliphisi le phisi ukuthi uJesu uzovuka bebathasa ngena sonke wengeke avavuka ukuthi bayijudgment kaNkulunkulu yabizobe imvalele kuyezwakala but the judgment was not full kulokho yezwakala okay sesibonile ke ingaphandle ne eTabernacle ngithi bese ibheke kuyezwakala bese sizongena manje la kwiTabernacle itself lihlukene ama portion ayi2 khona iholy
place bekhona iholy of holies bezwakala yona ke yakhiwe izisekelo zala amabhase akhona ayisilver amabhase ayini ayisilver bese ukuthi amaplango yona yekhandwa ngamaplango yezwakala kufaka amaplango la angene ngibangishilo so usuthi iplango la liba yi1 lime so bese lima so yezwakala bese ubanda le base enembobo yezwakala iplango lilinye lalingena amabhase ayi2 azibuzwa noma ama-blocks ayi2 angitinanga ama-blocks lalile blocks la ngizangenze sure ukuthi yami ngibhala kabi ne nanti elinye i-blocks yezwakala linembobo la iplango lizoba lide iplango so lingena ngapha lithi lingene la yezwakala amaplango ayakhande umuthi womtholo akhaya tree yezwakala bathi acacia tree efana le angifunda ngaphela acacia tree umtholo yezwakala umtholo isihlahla esasitholakala isiqinile sinamandla yezwakala ogwadule in a desert bese sinanyekwa ngegolide sibe body plated sifake igold yezwakala bese ke lelo plango bese linjani liyafakwa la yezwakala ngamanye amagama iplango la ligold la ligold amaplango lawo agold wonke kodwa amabhase la anjani asilver yezwakala igold imelene na ndalo umuthi womtholo imele ubuntu buka Kristu bezwakala ubuntu angithi uKristu unguNkulunkulu ngumuntu imele ubuntu bakhe uphuma emhlabathini bezwakala and then ke bese kuzothi igold imele ubuNkulunkulu bakhe isihlahla somtholo simele yini ubuntu bakhe bese kuzothi yini igold imele ubuNkulunkulu bakhe once wabona umuthi womtholo imele ubuntu bukaNkulunkulu umuntu bukaJesu igold imele ubuNkulunkulu right yona yayikhona ke right through bezwakala ifakiwe right through bese kuzothi la kwaba isilver lezinto zazi isilver bezwakala bese kuthi amabake namaphila la pillars egold ayibamba iveil le ehlukanisa the holy place and the holy of holies bezwakala yilene elali namakerub lali nama4 colors kodwa libe nani namakerub lona bese kuzothi la leli la nama4 colors kuphela lona ke la kwakunama 5 pillars bezwakala akhandwe ngelokho izinsika zala brass bese kuba izinsika la amapholi mankhumbula kahle ayigold bezwakala izinsika ziyiphopa bezwakala zibrass izinsika lezi kubaleka kakhulu zimele i5-fold ministry you cannot ungene la ukhonze la ungekho kwi5-fold ministry ayilo bengaphansi kwani kwalezinto ezinhlanu apostle prophet evangelist teachers and pastors ungena ngazo la bezwakala ukwazi ukusukho masithi siyaordena sikordena under 5-fold ministry ngakho qala kwakuthiwa you are a reverend uyangenisa umsebenzi uphakathi uNkulunkulu ozokumove ukuthi ukusakele ioffice naqala ezapostle ugcina usuyithisha ugcina usumvangeli uyena ozokumove around bezwakala uyena kodwa ukungena uzokwazi umysterisha kufuna ungene kanjalo bezwakala okay kuyacaca lapho ne amen ngibuye ke bese sizongena kumakhayi ama-covering akhona amakhava bezwakala angithi ngikhulumile ngamaplango la ekhona bezwakala mangikhumbula kahle bengisesha lapha lamaplango zoba emile so kwaba namaplango futhi aso awu5 awabambayo ukuthi angawe 5 amele 5-fold ministry nawo amele yini 5 ministry lawo ngena la nalamaplango abambe lawo amila ngithi ayifakwa so bekhona azowabamba ukuthi ame 5-fold bezwakala ibandla lika indlu kaNkulunkulu ibandla likaNkulunkulu balento imele ibandla likaNkulunkulu lifuna libanjwa izinkonzo eziwu5 bezwakala lakhele phezulu kwaso okay sisamsana amen ukufulela ke fulela siqala phakathi phansi siyaphezulu ngendlu number 1 kwakuyilinen 2 kube yini amamat akhandwe ngoboya bembuzi bezwakala imbuzi neyazi ram imbuzi bezwakala no igoat ya kwakuyigoat ya goat la igoat linen bese uba yini goat
mat kuyezwakala bese kuthi uthula bese kuthi lesithathu kube izikhumba kuyezwakala skin zamazani zeram yini iram inqama ya bese kuthi okwesine kube ngesingisi bathi amabhaji badge BADGE ne beige skin kuyezwakala beige skin ositafana le yesizwe kuthiwa amatahashi kuyezwakala amatahashi isikhumba lesi sasi water resistance sifana bathi lesilwane sasitholakala ngaso emanzini lapho Red Sea kuyezwakala emanzini sifana lokho esipanethini i-lion seal noma isili uyabona sea lion uthi uyibona nayo mothela amanzi sasinjalo isikhumba ngakho ke number 1 cover le nayo yayikhandwe same ngale pattern la four colors kodwa inama cherub yezwakala bese kuzothi ibe nalembala u5 futhi yezwakala beno red blue white red blue and gold bese be nama cherub yezwakala then bese kuzothi ke ibe phezulu so ngaphezulu lapho kube yilama mat akhandwe ngoboya bembuzi ubungcwele lophezulu then bese kuzothi uboya bembuzi kumele uJesu engumhlatshelo kwezwakala yakhumbula lento abathi scapegoat nani ngelanga le day of atonement webeka izandla ukhulule phezulu kwakhe nje bese yakhulula kwezwakala bese kuthi amarem kwezwakala ingqamo kwakubaza ikhumba leso sibaliwe ke lapho ukuthi zingake evala la zikhuluma ngewundlu uJesu yini yiwundlu indaba ukuthi uJesu ke yiwundlu it cannot be okokuqala ukuthi wayekuphi uma bephuma eGibhithe baphuma ngewundlu kuthiwa li elingenasici ngisizwana basalwana elingenasici waphuma ngalo kwesibili uJesu maye ezalwa yezwakala wazalwa kuphi emkhombeni la kunezimvu kuyezwakala kuhlala khona izimvu abakhona futhi abantu abeza bezombona kwababelusi kuqala bezobona umalusi omkhulu kwezimvu bazobona yena kuyezwakala sizwana zalwana ukuthi ke futhi wazalelwa eBethlehem ingakho ngoba iBethlehem lisho umuzi wezinkwa kuyezwakala ngamagama uJesu methu izinkwa they could not dispute lokho ngoba vele wazalelwa eBigawuzi uyisona sinkwa sakhona kuyezwakala ukuthi futhi uyini uyiwundlu lempela ukuthi uzalelwe kuphi esitebeleni wahlala emkhombeni kwezabalusi bambona usizwana basalwana ngakho lisho lokho uJesu eyiwundlu elithwalizona bese le yamatahashi ilokhu isikhumba samatahashi lisho umusa kaNkulunkulu kuyezwakala ngoba lithi bahambe ehlane wayebagqokisa for 40 years kuyezwakala bagqoke izicathulo zamatahashi sasi strong too much kuyezwakala isikhathi ngifake icathulo ngifaka yeze crocodile ezinye ngifake icathulo yini lokho i-ostrich kuyezwakala they are very strong kodwa ngeke efani nezamatahashi okuthiwa they are very strong kuyezwakala noma uhambe emanzini kuyezwakala sazingafani nabantu labafana baseGoli babesebenza kudala sebenza thenga i-croquet i-croquet noma i-floshini bese sothenga iblue ibenwood bese thatha malini izulu lakhe umuli icathulo ahambe ngenyawo afake isikhwameni ngoba zizosheshe ziguge nangowazi uyazi bekhulile lokushini bakhiphe bafake iplastikini liyani izulu ngeke ahambe ngazo kodwa uNkulunkulu abanikeza icathulo zamsanzana zamatahashi ngakho kamawumile ngaphandle ubheka la bezwakala wobona kumhlophe so kubiyelo kuyezwakala kodwa umangale lento embi leyo indlu lembi emnyama ngoba yayimbi ingathi ibrown ingathi njani imbi kuyezwakala yayingabukeki yayikhombisa uKristu enjani engongabukeki kuyezwakala kodwa once wangena ngaphakathi eTabernacle ngeke usaphuma ngoba mawuthi uyangena phansi ubona isilver yonke la phansi mawuthi ubhekisa amehlo phezulu ubona igold yonke la mawuthi ubheka phambili ubona into enamakhala amahle namakherubhi imhlophe nangapha mawuthi ubheka phezulu ubona amakherubhi ezwakala amahle ivangeli ke linjalo mawungaphandla ayikho intembi nebhorayo njengevangeli abantu abasevangelini abantu abafrustrated abantu abasemuva ngesyllabus intemba abakhohlwe ifrustrated nje noma ubheka abantu abalahlekelwe abasemuva nyanani nesyllabus kuyezwakala
kodwa once wafika evangelini wafika kuphi evangeli awukwazi ukuphuma Amen. ubona ubuhle kuphela ubuhle bakho ungaphuma kanjani kulobuhle obungaka kule nkazimulo engaka bezwakala ungabe usulihlanganisa ke nobani noJoshua wangena ethendeni likabani lika Moses akaza phuma kwakuyithende leli la ngaphandle kwegama ngisikhulumile ngalo kwakunenkazimulo kaNkulunkulu kuphela yayigcwalisa ifu nomlilo kwangekho amagoldi nani wabanjwa inkazimulo yena kodwa thina sibanjwa yenye inkazimulo mawusu le ikhombisa inkazimulo kaNkulunkulu phakathi nobuhle bani bevangeli na yonke into size ke kumakhalazi awu4 amakhalazi lawo awu4 amele ivangeli the four gospel bezwakala number 1 amele umbalo osihlala o Dobe yakuthola la uthola ku Exodus 24:5 and 4 and 5 yezwakala no Exodus 26:8-13 ifulela indaba yonke yani yeTabernacle uyithola from Exodus 25 uze uyofika ku Exodus 38 kusho ukuthi 25 iyaqhubeka ethi ngithi yazi uNkulunkulu abangakhele indlu engizohlala kuyona bezwakala uyaqhubeka ubusu 25:26-27 bese iyama lapho bezwakala bese sethi ku 35 aphinda athi ukukhuluma nabantu bangakhele indlu ohlala kuyona uqala ku4 ngakho uma ufuna ukuthola kahle ithola ku from 25 to 27 na ku 36 up to 38 la ivala khona bezwakala and then ke imbala leyo emine sizwana bazalwane ifanisela 1 umbala omhlophe ifanisela ubungcwele bukabani bukaJesu umbala oblue ufanisela uJesu engovela ezulwini kwezokala sky umbala ored ifanisela uJesu engumuntu kwezokala umbala ogold umfanisela engubani engunkulunkulu ngakho amagospel amane aphethe lokho kwezokala aphethe 1 aphethe the gospel of Matthew liveza uJesu the king kwezokala the king of the Jews then bese uthi uLuke umveza engumuntu kwezokala uMark umveza eyisisebenzi mfana nenkomo kwezokala umelwe yini inkomo bese kuzothi uMark uJohn umveza engovela ezulwini eyini eyigle kwezokala is an eagle ake sibone la siwabona khona ma ulokhu sibone Ezekiel fundisi usushile kulamakhala uthe lo white representa umele upresenta ubungcwele bukaJesu ublue umele ukuthi uvela ezulwini kwezokala yes then bese uzothi ured umveza engumuntu kwezokala bese uzothi ugold umveza eyinkosi njalo khona umveza eyinkosi king kwezokala kuba igold esebenza lokho kwezokala siyatholana ngeke yes thank you right asibuyeke khona ngiphathele nje oluncane lapha kubani uHezekiel chapter 3 kunezilo lapha esizibona kwezokala ezifanisela the gospel yesizwana bazalwane izilo ezinye chapter 1 from verse 5 phakathi kwakho kwaphuma umfanekiso wezidalwa ezine nesimo sazo sasiyilesi zafana nabantu kepha yileso naleso sasinobuso obune futhi sasinamaphiko amane imilenzo yazo yayiqondile amathe ezinyawo zawo ayinjengamathe ezinyawo zethole zazibengezela zinjengethusi eliphucukayo zazinezandla zomuntu phansi kwamaphiko azo ezinhlangothini zazo ubuso namaphiko azo ezine kwakunje amaphiko azo ayehlangene elinye nelinye ephendukelana ekuhambeni kwazo leso naleso sahamba ngokuqonda uverse 10 uthi isimo sobuso bazo sasinjengobuso bomuntu kwezokala 1 zozine zazinobuso bani bengonyama zozine zazinobuso benkomo bese bani ubuso bani
wesokhohlo nesibuso bokhosi bezwakala niyibona lo ndaba ukhosi kumele uJesu ngophuma kuphi ezulwini bezwakala and then bese kuthi lo buso inkomo imele ini uJesu ACC imele what angibuyele la 1 ingonyama imele the Gospel of Matthew inkomo imele no uLuke umele umuntu wezwakala umuntu ba bese kuzothi uMark umele inkomo isisebenzi bezwakala kuba noma ufunde ivangeli according to uMark limthola eyisisebenzi esebenza engami ngakho kuthiwa masinyane bese ukuthi eyokugcina kube ukhosi engovela ezulwini ama-gospel amane siye futhi na ku-Revelation chapter 3 I think Revelation chapter 3 sibona lezo zinto ezine bezwakala izinto ezine Revelation chapter 4 okay chapter 4 verse 7 isidalwa sokuqala sasifana nengonyama nesidalwa sesibili sasifana nethole nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu nesidalwa sesine sasifana nokholo olulizayo bezwakala ngamanye amagama isidalwa sokuqala sasifana nengonyama ubani loyo uMatthew esesibili sasifana nethole uMark inkomo uyasebenza esesithathu sasifana nomuntu fana nobuntu bwaJesu uMark loyo bese esokugcina fana nokhosi fana noJesu onjani emovelo usubili sizwana bazalwane 37 Exodus 37 hey kula madoda Exodus 37 kuyamangalisa mawuza nayo yonke iyakulandelisa izinto bezwakala 1 iqala umphongolo wesivumelwano nami ngizoqala lapho ngihlehlele emuva bezwakala la kwakukhona iArk of Covenant bezwakala umphongolo sifundile ngawangithi lezi umphongolo wesivumelwano wona wawula phakathi wona ke wawukhandiwe ubude bawo wawis about 3 yards bezwakala kuthiwa izingalo ezintathu then ububanzi washo for 1.5 yard bezwakala wobheke phezulu unento ezokuthwala angazi manje ngenza iprotein last week angisakhumbuli kahle ukuthi wawubheke so phezulu bezwakala bese bana ringi la phansi bezwakala bese kufaka into zokuthwala la ezakhande umuntu omtholiza nayo nawo okhande ngekho isikhulumile ngawangithi bese uzothi la phezulu kwawo kube khona the mercy seat yokuvala kule mercy seat kwakhona amakherubhi enamaphiko kezwakala enamaphiko ehleli phezulu kezwakala ela ebheke phansi la kezwakala ebhekela esihlalweni somusa kezwakala la phakathi kwakukhona ukhamba a pot of gold inside the pot of gold kwakukhona imana itself not isinkwa semana not a bread of imana itself kezwakala laba bayicosha phansi yayiphakathi number 2 kwakhona the tables of the law number 3 kwakukhona induku kaAaron bezwakala lene yahluma bezwakala le umthetho kaNkulunkulu uyisimiso ufuna sambe ngawo wawuphakathi ngakho umphongolo wesivumelwano wobufakazi besikhathi imani ikhombisa iprovision kaNkulunkulu asiprovide ngayo ngoba imana bahambe ehlane lonke baliqeda noma babonile babefuna bangene eKhanani abazange bangene wathi uNkulunkulu bazohlala for 40 years baround imana ayizange iphele kodwa bathi bangangena eKhanani baqala ukudle phela yasiza imana yabakhona ukuthi siphethe yonke lento abayisho ukuthi imana yayitholakala lapha nalapha nekhathi ngekhathi no lena iconsistency yahamba nabe yaze yafika lapho kezwakala uNkulunkulu nathi uyasiprovide noma isimo sinjani kubonakale lokho ngeCovid iCovid ihlukanisa abafana emadodeni kunabanye abantu abavala amasonto bebengabiziwe babone nje kunemali kunani babothi imali mangasangena kodwa uNkulunkulu uzamile walisustain ibandla bahlala la moment uhlala kade behambile abanye bahlele emakhaya bangenze bephumelela imali ukuthi ukwazi ukuphila uNkulunkulu ukwazile usekhona samile namanje sizagoka kahle namanje safaka ama cash me asange silubuza ya 3 months imali ingangeni
kuvaliwe then yaphinde yaqhubeka uNkulunkulu wasiprovide abazalwane wenza provision then induku leka Aaron iyayisho ukuthi yona ubupriest abubangwa kuba ekhanda almod ngezwakala kusho ukuthi kumele izwi leNkulunkulu mekhulumile abubangwa ikhundla sibangwa webatshela lokho Israel kwakungona okuwawukhona la ngezwakala bese kuzothi la kwakunale khethini lali khona ngezwakala elali lithwa lesikhathi uJesu efa ebethela ladabuka phezulu la yaphansi kodwa abaJuda benze njani balithatha balithunga lokho kwakusho ukuthi seningabona manje la nekhumbula ithende lika David seningabona ningafi ngiyabona njani ningafi ngoba indaba injani isivulekile indlela yalapha bese kuzothi la kube khona ialtar lempepho altar of incense limele umthandazo lo sikhohliwe leli ialtar leli njalo no ithende le iveil lokezwakala imele umzimba kaKristu imele umzimba kabani kaKristu ngakho lithi ke since sina lesibindi sokungena incwadi yamaHebheru isingena endaweni engcwele is wrong sabe endaweni engcwele ithi holy sapho lifanele ithi lapho uma ufuna incwadi yamaHebheru inama mistakes walungisa khona ivamisa ukuthi holy nala kufanele kube holy of holies ijoba sinesibindi we got the confidence to enter in the holy of holies sidabule isihenqo esinginyama yakhe bezwakala sinyama kabani yakhe ngakho lesihenqo lesimele inyama kaKristu ekwazi ukuthi singene ngayo sothola umusa lapha bezwakala then la kwakukhona altarani le incense nalelikhanda komuntu omtholo lafakwa igolide nani abapriest kwangena abapriest not umpriest la ngena umpriest kanye ngonyaka lapha ngena abapriest every day ekuseni bashisa impepho ntambama bashisa impepho imele yini umkhuleko wabangcwele ngoba impepho babeyishisa la besiyahamba yaflow iyosibekela ngalo kezwakala isibekela isihlalo somusa sivaleke kezwakala sizama bazalwane then bese kuthi la kube khona ama candlestick kezwakala ngiyabona lamalamba khona kezwakala uthiwa yini kuthiwa yini khona igama balishoyo lesenzo kakhulu kuthiwa yini ngiyangikhohla lesingisi likhuluma ngalento le ba iminora yabona napa abantu abafundile siphatha oshemena abafundile iminora ikhande yona ngepure gold kwezwakala lapha ke babeyifakile kwakuthi ibe nento ezu7 maqomagasho swele ifane naloko kwakungena amafutha lo special oil yayifaka la ukuze kube ukukhanya le imele yini uKristu engukukhanya ngoba kumnyama kule ndawo ayikho into ekhanyisa kuphela ngaphandle kwale ngakho imele uKristu yini ekukhanya amafutha ameleni umoya ingcwele kwezwakala sizwana then bese kuthi la kube khona table of shewbread kwezwakala itafula lezinkwa zokubuka nalo lalikhandwe ngane ngomtholo lasenameka ngegodi kwezwakala izinkwa zazibekwa la zafana nama ipizza ngithi neyazi zakhane njengepizza noma uroti zi6 zibekiwe so kwezwakala zibeke zashintshwa once phambili yini is your altar of incense awukwazi ukuya ngalo then ke bese kuzothi la mawuzongena la into awuhlangana nayo number 1 wawuhlangana nealtar yani yethusi izwakala le altar yethusi yayinempondo zethusi eziwu4 lezi impondo lezi eziwu4 zimele 4 amagumba amanomhlaba nithi yini is east west south and north kwezwakala zazimele ukuthi uNkulunkulu unamandla wonke emagumbini amane bese kuzothi yona ikhandwe ngani ngebrass kwezwakala kuba ukwahluleka kwaNkulunkulu kwakula igazi laphalala every day kwezwakala futhi kwakhona kwakunemhlatshelo yenziwayo ekuseni kwenziwa umhlatshelo kwezwakala wemvu yenzele kuhlatshelo Israel then bese kuzothi la kwakunelo kudla la kwakune base eyayikhona la bathi yini ngesingisi ngesizulu umcengesi kambe ngesizulu bathi lava LAVER kwezwakala eyayifaka amanzi yayikhandwe ngezibuko zethusi nelazi ibrass kwezwakala zathathe kubantu besifazane ubaba iyethusi leli ukuze libe izibuko
fana nesilver noma igold iyafakwa phakathi ibilisi umlili bili but mayisivuthiwe lukhipha lokungcola kwezwakala mawusokwazi ukuzibuka kuyo so isikliwe manje yayithatha ke bakhanda ibuko zabantu besifazane ababesibuka ngazo kwezwakala yayikhanda amamira ayengekho amamira ayikhandwa ngalokho kwezwakala khula bakwazi ukuzibuka ngawo kwezwakala Why bathatha ibuko zabantu besifazane? Abantu besifazane kwakukhona nabo bafuna abanikele ngakho kwakuthe banikele bonke abantu nabo ukuthi abanikele ngalokhu banikele ngezibuko mbambamba ukuthi yini bezibuko zabo alichazi iBhayibheli lithi kodwa wathi abetheni isibuko ba nale isilver le yayikhishwa la wesikhathi yayikhishwa amadoda yakhumula udoda kwakunemali eshekelo ayifuna ayikhipha kwathi imali yomphefumulo imali yokuhlengwa redeem kuba babekhishiwe kuphe eGibhite bafuna bakhiphe lo mali sihambisana ne kukhona ke into evamise ukuvela mawubuka endaweni eziningi ezokala la kunamaTabernacle vele khona ialtari leli elila alikho la balibeka la ngeke nibone lokho Yes. yeah alikho la kunesizathu 2 Kings chapter 16 verse 10 bathi inkosi uAhabi wayehlaselwa inkosi yaseDamaseko upheka ehlasela nayo inkosi yakwaIsrael ngenhla inkosi le yaseSouthern Kingdom laba inkosi yakwaIsrael nenkosi yaseDamaseko yezwakala uma bemhlasela wasuka kuAhazi kungakho uNkulunkulu yamtshela ukuthi Ahazi uthumela umprofeti Ahazi ungayi kofuna usizo enkosini yase-Asiriya kwezwakala inkosi yaseBhabhiloni yase-Asiriya ungayi khona uyofuna usizo khona kholwa uNkulunkulu uzokuseva uthi lo ngeke ngimhluphe uNkulunkulu uthi nocela isibonakaliso kwezwakala uthi uNkulunkulu ngeke ezulwini ukuthi ngeke uthi angeke ngisipele isibonakaliso uNkulunkulu uzokunika ke isibonakaliso mafundo Isaiah chapter 7 uthi intombi yozala izala umntwana kambe igama uthi Emmanuel kwezwakala uAhazi namhlanje sinaleyo nkinga kwezwakala khona abantu abeza kuwe befuna ukuthola sebedecide ukuthi bafuna ukwenzani sebefuna approval iphela ukuthi ngabuza kuwena kuyisona ukuqabulana mfundisi athi umfunda ngazi bese uyamthola seqabule intombazana athi ngakubuza mfundi ngambuza umfundi athi kuyisona ukuqabulana wathi akazi manje ke akazi ngiyasiyaqabulana thina kunabantu sebedecide ukuthi yini abafuni noma ungakhuluma uzopractical if you decided ukwenza lento ayisho useza kwena uzothola iapproval kwezwakala ngakho nawe uma umuntu ofuna ukuthi iadvice yakho ibe is a gospel truth unenkinga uzolimala ngakho your advice is not a gospel truth it's just an advice uyayithatha akayithatha kwezwakala lona uyamtshela manje ngoba wayesenqumile vele engenako ukholwa uAhazi uthi no ngeke ngimhluphe uNkulunkulu bawazi ukuthi umeze ofuna isibonisa uNkulunkulu uzosenza bawasenza nabani nakuGideon ngakho wathi cha ngizoya lapha ngakho lithi wahamba ke wayenkosini yase-Asiriya mefika khona wayicela wathi ngicela uzongisiza uyangihlasela lo lithi iBhayibheli uma esehambile wafika khona wasuka lo wavuma wathatha into zesiliva nazonke negolide wasinika yena waseyaya lo wafika umsizi wafika wayixosha lenkosi yakuphi yaseDamaseko uma efika la eDamaseko wabona ialtari la khona elihle yezwakala wasethumela kumprofeti yali kumpriest kwaIsrael wamnika ama-diamond nalo ukuthi libe njani wathi akalenze lelo kezwakala wathi alenze uthema elenze wathi ususe elikaJehova endaweni yalo ulibeke eceleni endaweni la kuneke kaJehova khona uyibeke la yonke iminikelo ezokwenzeka yaseTabernacle yaseminani izokwenziwa kuleli altar laseDamaseko kodwa kulele lami just ukubuza uNkulunkulu. It's a typical of the Christians we have in our churches. Yonke into abayenzayo bayenzela bona bizwakala bayenzele yonke into kodwa ma befuna uNkulunkulu beza kuwe bazobuza uNkulunkulu. Senzoya nje kumfundisi sokwenza lokho so umfundisi kodwa mbambamba akathola lutho lokho sikufida kithi senza yonke into uthi lelo kuzobe lami ukobuza kodwa ukuthi khona azokuthola uNkulunkulu kulele ngeke akunuke kuzwa kuleli ukuphambana kwengqondo yomuntu kuyamanje lele alithathayo la ngabe ngiyezwa bezwala give him a benefit of the doubt ube bonge la seAsiriya
lo nkulunkulu wase-Asiriya lo nomsizile uzochitha lo uthathe i-altare la nkulunkulu ohlulekile ehlulwa yilo nkulunkulu wase-Asiriya wafika wamhlula ake wamhlula yemthatha lo altare la lo nkulunkulu ohluliwe Okay. ngamagama usuka eplatini akahlali phezulu kwesitofu ungena phakathi estofini khona abazalwana banjalo asuke kuphi eplatini elevangeli angahlaliswe naphezulu kwani wesitofu angene phakathi emlilweni enze izinto bothi lo muntu uba insindiso wethu sokwenze njani ezelo ngakho ngizothola lokho kezwa ukuthi why lila izwa kunamazwi ke sengicina ayisho uJesu bamuzwa ukuthi uthini asifunde le verse qala ngithe ubani 2 Kings bani 16:10 ya ubani ongalifunda bese livulile ngiphethe enayidlela niyashupha man then King Ahaz ufuna ufunde ngolimi lwasezulwini baba chapter 10 inkosi uAhazi yaya eDamaseko okumhlangabeza uyifunda lapha ukuthi kwakwenzeka kanjani kwezwakala Chapter what? chapter 16 umfunde nje wonke u16 kwezwakala Verse 10. chapter 6 2 Kings chapter 16 kodwa ngifunda uverse 10 kwezwakala la ikhuluma ngalokho inkosi uAhazi yaya eDamaseko kumhlangabeza uThagilati lesi inkosi yase-Asiriya yabona i-altare laliseDamaseko kulohluliwa ngithi eDamaseko yabona elali lapho yabona i-altare laseDamaseko inkosi uAhazi yathumela uUriya umpristi isimo se-altare nesifanekiso salo njengokwenziwa kwalo lonke wathumela isithombe wathumela nama-dimension ayonke ukuthi likhambe exactly njengalo uUriya umpristi wayesakha i-altare njengalokho konke inkosi uAhazi ekuthumile iseDamaseko yalenza njalo walenze njalo uUriya umpristi yaze yabuya inkosi uAhazi eDamaseko inkosi isibuyile eDamaseko inkosi yalibona i-altare inkosi yasondela i-altare yenyukela kulo yashisa umnikelo wayo wokushiswa nomnikelo wayo wempuphu yathulula umnikelo wayo wokuphuzwa yafafaza igazi leminikelo yokuthula kuleli altare la kuphi eDamaseko lento ekade yenziwa kuleli altare kabani likaNkulunkulu kwezwakala kepha i-altare lethusi elali phambi kukaJehova yalisusa phambi kwendlu phakathi kwe-altare nendlu kaJehova yalibeka ohlangothini lwasenyakatho kwe-altare kwezwakala inkosi uAhazi yamyala uUriya umpristi ngokuthi shisa i-altare elikhulu umnikelo wokushiswa kuleli libekwe lapha kwezwakala ukushiswa ekuseni nomnikelo wempuphu yakusihla nomnikelo wokushiswa wenkosi nomnikelo yempuphu kanye nomnikelo wokushiswa yabo bonke abantu bezwe nomnikelo wayo wempuphu neminikelo yabo wokuphuza ulifafaze ngalo lonke igazi lemnikelo yokushiswa nalo lonke igazi lemihlatshelo kodwa i-altare lethusi liya kuba ngelami ukubuza kulo uthi konke lapho kade ufuna kwenziwe kuleli altare likaJehova esiphakathi kwesango mawungena la nendlu kaJehova lila ufuna kwenza ungeze ufake leli laseDamaseko unikele kulo kodwa leli mbamba likaJehova ungalikhiphi ngaphandle ulibeke nje asiceleni ezeyini bathi is a side show ngizoya kuJehova bangixakekile ngizoya khona kodwa ukuthi khona azokuthola okuphuma kimi ngeke konke kuyala nokuphuma kwesizwe ngeke labantu uNkulunkulu uhamba nabo akahambi nabo bese sivula ke lokugcina ku Johann bani Johann inhliziyo zenu mazingakhathazeki John 14. John 14 ukuhleka uJesu wayekhuluma kubantu bamuzwa kwezwakala ukuthi uthini wathi yini funda 14:6 uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akukho oza kubaba ngaphandle kwami. akukho noma akakho akakho oza kubani Kubaba ngaphandle kwami. Sorry. ngakho uJesu uthi bamuzwa la ukuthi uthini ngoba ukungena la esangweni it was a way ukungena la
it was a truth ngoba la khona iqiniso khona ukungena la kwakukhona ukuphila life ngoba la khona inkazimulo kaNkulunkulu ngakho uJesu methe I'm the way the truth in life wesho ukuthi leli tabernacle mina ngiyitabernacle lempela likaNkulunkulu mawuza ngami ungena ngami la uze la ufike kuphileni bezwe kahle sizwana bazalwane amen bamuza thina sesikhulume singamuzi ukuthi uthini kodwa bona banjani bamuzwa ake sibuyeleke elokugcina ke nci sibuyele encwadini yamaHebheru silungisa okuthize khona amaHebheru Hebrews chapter 1 labafana abafundeke ibufuna bangitshele na Chapter 10. chapter 1 10. cha kuyena chapter 10 cha akuyena chapter 9 asifunde chapter 9 asifunde chapter 9 u19 uright baba lothu uthi letheni ihenge ladabuka kezwa lalinyama kaKristu kezwa kahle usho njalo ukuthi ithe iladabuka kwakuyinyama kabani kaKristu noba lidabuka ialtar lapha inyama kaKristu yavela indlela okuyakhona kezwa kahle asifunde lapha ke manje umsebenzi obuphriswe sokubela lesidala kepha nesivuna sidala kambe sasinde verse 9 chapter 1 verse 9 chapter 1 chapter 9 verse 1 kepha nesivuna sokuqala kambe sasinezimiso zenkonzo nendlu engcwele yasezweni ngokuba kwakhiwa itabernacle lokuqala tabernacle lokuqala kukhulunywa ngalela ngithi sizwana kwakukhona itabernacle kanjani lokuqala kwakukhona kulo uthi lwezibani right netafula lezinkwa zokubukwa thuwa ngithi okuthiwa elingcwele ngizokala leli altar ngasemuva kwesihenqo behind the veil lisho njalo ngithi ngasemuva kwesihenqo sesibili kwakukhona itabernacle kwakukhona itabernacle elithiwa elingcwele ngcwele right angithi all of all eline altari legolide lokushunqisa impepha ngithi nomphongo lwesivumelwano wembozwe ngegolide nxa zonke okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana nenduka Aaron eyahlumayo nesibhebhe zamatshe enjani esivelana phezulu kwalo kwakukhona amakherubhi enkazimulo engamele isihlalo somusa uma ufunda la yipi imistake engathi uyayibona lapho so yaka sisi yaka hlala phansi yipi imistake oyibonayo la verse 2 the altar of censer alikho kuphi ayikho in the whole ngamagama sithola ikuphi ngokuncwadi yamaHebheru sithola ingapha ngithi asitholi ngapha kuya lento usobala ukuthi kwasokuhamba isikhathi bengasazi ukuthi yayikuphi because uma yayingapha for the mere fact uma yayingapha kuthiwa umpriest ungena kanye uzofunda mawufunda phethe ekungeni ngalo umpriest wayengena kanye ngonyaka engangeni yode phethe igazi bezwa kanye ngonyaka kodwa la kushisa impepho wayishiswa yini every day bezwa ngakho malali ngale wezongena kanjani hayi ukuthi correct iBhayibheli bezwa kodwa senza lento abathi exegesis lento bathi exeg bathi is a principle of first mention ukhunywa kuphi iqala ngealtar lethu njalo lempepho lesitshela ngale ukuthi lingapha and kuyakhombisa vele ukuthi lalingaphi njoba nalapha sikhuluma ukuthi mbamba lalingekho lali la bezwakala ilokho bengifuna ukuveza kuphela bezwakala naloko besikanda chapter 10 verse 19 ukuvezelela ukuthi ke i10 ilokho yada kuyenze njalo inkosi yomusa ingosise ngethemba amdana namhlanje ngizama ukuthi inkosi yomsingosise amen